जुलैची 22 तारीख आणि आम्ही सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी आयज आम्ही TCP ऑफिसान येयल्ल्यान चीफ टाउन प्लॅनरा लागीं ताका आयज आम्ही लेटर दिला जे माउंट आवर लेडी ऑफ माउंट हिल थिंगा पळय हेरिटेज झोन आसा तितून फार्म हावजां जी पळय तेणी पास केल्या ती आम्ही ओपोज केला आणि 19 तारखेर तेन्ना थोडो लोक थिंगा पळोवपाक येयल्ले आमचे गोंयकार की फार्म हावजां खंय येता हेरिटेज झोनान येता ती तेन्ना आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टर आणि एक आमचेर आरोप घायला की थिंगा कसलीच परमिशनां दिवंक ना आणि जे कोणे हे केला तेंचेर आपूण FIR घालतलो जाल्यार आयज तांकां आमी तिनूय फार्म हावजांच्यो कॉपीज अटॅच केल्या आणि भिसून दिल्या आतां आमी TCP मिनिस्टर लागीं मागता आतां आमी तुका आमी फॅक्ट प्रोड्यूस केल्या आमचे कडेन जे आसलेले ते तेन्ना आमचेर FIR घालचे सुवातेर जे TCP ऑफिसरांनी रस्तो नासतना फ्रॉडंटली ही फार्म हावजां पास केल्या हेरिटेज झोनान तेंचेर पयलो FIR करपाचो कित्याक आमी RTI अंडर सगळे डॉक्युमेंट आज TCP ऑफिसान दिल्या तशेंच TCP मिनिस्टराच्या सेक्रेटरीयेट ऑफिसानूय बी दिल्या कलेक्टराक दिल्या गोवा आर्कोलॉजीक दिल्या आणि सगळ्या डिपार्टमेंटान सांगला की वचात आणि इन्स्पेक्शन करा आणि जे पण टेक्निकल क्लियरन्स व दुसरी ऑर्डर आहा त्यो सगळ्यो कॅन्सील करा कित्याक आणि थिंगासर गेलो जाल्यार लोकांक आमी पळोवपाक आपयले तेन्ना थिंगा तें फॉरेस्ट टावन आसा आणि ह्या तिनूय फार्म हावजां सारकी एक्झॅक्टली हॉटेला भाशेन तेंचो डिझायन आसा सुमार एक फार्म हावजाक 12 रूम आहा तेका फ्रूट स्टोर मॅन्युअर स्टोर फर्टिलायझर मागीर एक वॉटर टँक अशें जायते आहा आनी सगळ्याक एटॅच टॉयलेटी आहा जरी तर फार्म हावजान टॉयलेटी रुमाक टॉयलेटी कित्याक ही जावन आसा हॉटेलान फार्म हावजाच्या नांवान हेरिटेज झोनान पास केल्या आणि थिंगा कसलोय एकूय फ्रूट बियरिंग ट्री ना कसली फळां जावपाची एक पपाया झाड पर्यंत ना जाल्यार हे फार्म हावज कित्याक फॉरेस्टांतल्या एनिमलांक रावपाक म्हणटच आमी मागता TCP मिनिस्टरान जे कोण ऑफिसर आहात तेंचेर बेगीन कारवाय करची आमी तिनूय टेक्निकल ऑर्डरी आमी दिल्या आणि त्यो विथड्रॉ करची आता पयलोचो इश्यू जाल्लो इन 2024 TCP ऑफिसान टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर दिल्ले फॉर 3 फार्म हाउसेस and it was issued and it was signed by the K. Ashok Kumar, who is a deputy town planner. He orders घेवन हेल्थाची NOC घेतल्या ती हेल्थाची NOC घेवन issued by the Kollim PHC. Then they applied for the construction license to the village panchayat of Old Goa. Now the village panchayat of Old Goa, they have said that they have not issued any construction license. Fair enough. But at the same time, they have not said that they have rejected the proposal which was put for them. At the TCP technical clearance order is valid for 3 years. Now what happens in a case when the village panchayat doesn't issue a license or keeps it in abeyance or keeps silence about it? The aggrieved party can go to the director of panchayat, can go to the high authorities, okay?
आनी तेन्ना ते कितें 24 hours थिंगा मातशें तेणी काम चालू केलां पळय तेन्ना ते JCB मागीर स्टॉप केल्ल्यो तेंच्यो पूण TCP टॅक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर आहा पळय ती रिवोक करूंक ना. इट इज स्टील वॅलिड. हो आतां मुद्दो कित्याक येयलो? रिसेंटली वी केम टू नो दॅट एक कंपाऊंड वॉल आहा पळय ते which belongs to the chapel and that is the entire thing is a heritage zone. त्या कोणा मोडला म्हणून. It was brought to the notice of the church authorities or everyone. आणि ते पळोवन गेले आनी मागीर थिंगासर तेणी कितें केलें हेचे बॅम्बूजाची गेट केलें. आमचे कडेन फोटो आहा फोटो आहा आमचे कडेन तो फोटो आहा. So if that issue was resolved in 2024, लास्ट वीक कित्याक तें कोणें मोडून ती गेट घातली थिंगासर. तितून भितर आतां व्हडली टँक घातल्या. म्हाका टँक मस्ट बी एटलीस्ट 6-7 feet. 10 feet टँक. ती टँक खंयच्यान हाडली? बिकॉज दॅट रोड दॅर इज नो रोड एज पर द रिजनल प्लॅन. दॅट रोड वीच इज देर दॅट रोड बिलोंग्स टू द चर्च and it comes under the chapel, sorry, and it comes under the heritage zone. So तेणी ट्रक दुरीक मोडून तो ट्रक भितर वचून ते टँक घातला. Because of that we brought this issue up. This issue has nothing to do with 2024, but the technical clearance order is still valid. Tomorrow also they can go to the higher authority and get a construction license, and if the TCP doesn't give the construction license, the construction license is given by the local authority. Now in this case it will be the village panchayat or subsequent higher authorities if they go in appeal. Okay. Now why this is happening in Old Goa? Old Goa was declared in 1986 by UNESCO as the World Heritage Site, and it is not only the churches of Mount Jesus and Saint Cathedral. There are 7 more structures: Saint Cathedral's Church, then Church and Convent of Saint Francis de Assisi, then Chapel of Saint Catherine, then Church of Our Lady of Rosary, then Saint Augustine, ruins of Saint Augustine. And in surrounding, there are a lot of plots or there are proposed developments करून सोदतात. झोन चेंज करूंक सोदतात आनी एज पर द युनेस्को गायडलायन्स 3 कंडिशनां थिंगासर तेणी आमी फुलफील करूंक जाय. द कंडिशन्स आर कल्चरल आयडेंटिटी ऑफ दॅट प्लेस हॅज टू बी मेंटेन, देन हिस्टॉरीक लँडस्केप what prevailed in 1986 that has to be maintained, and the visual setting. आतां तिनांतले तर एक खंयचे तर पॅरामिटर्स is violated, then the UNESCO can withdraw the World Heritage Site status which is given to Old Goa. आणि खूब जाणां हे केल्लें जाय. कित्याक जाय तेंकां? बिकॉज थिंगासर सगळ्यांचे रियल एस्टेटीचे गोंय आसा. Not only in Old Goa, but in the surrounding areas, the surrounding islands also. Okay, adjacent to Old Goa, like the Diva, Sanseva, Mashik, all these places. So once this heritage status is removed, the entire area will come under the state government. And so we are opposing that also. And as far as these 3 farmhouses are concerned, that undivided property which belonged to one Mr. Dume, the railways had acquired a significant portion of that. Okay. Now since this property is adjacent to the railway, there should be a NOC from the railway. Then plus the archaeology from the Department of Archaeology times NOC now. So without taking into consideration all these factors, DCP technical clearance order को है दिले. Another important thing is this property is on a hillside. It has a huge steep slope. The chapel is right at the top.
and there is a huge slope. Can you construct a farmhouse on a slope? All these factors are not taken into consideration by the DCP when they have issued the technical clearance order. So as such, we the State Old Goa Action Committee request and demand the DCP to revoke the technical clearance order which is issued to these three farmhouses with immediate effect. Thank you. Now. Joseph Martin. किती डेझिग्नेशन किती म्हणा किती म्हणा आता They should revoke the ना ना किती डेझिग्नेशन किती हा code. I'm not talking of State Old Goa. हांव विन्सेंट डिसिल्वा रेजिडेंट ओल्ड गोवाचो इन डिटेल आमच्या मेंबरान एक्सप्लेन केलो हाजे भाशेन हांव फकत इतलें म्हणून सोदिता टॅक्निकली हे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान हे पळय टॅक्निकल क्लियरन्स इश्यू केले ते टोटली फ्रॉडुलंट पयल्या सुवातेर हे प्रॉपर्टी एक्सेस ना 10 मीटर रोड प्लॅनाचेर 10 मीटर रोड एक्सेस करून दाखयला तो 10 मीटर रोड ना तिका दुसरें म्हणल्यार ते भाशेन परमिशन घेयलें नाय पूण ते वॉल मोडा दुसरें स्लोप आसा थिंगा परमिशन प्रॉपर टॅक्निकली क्लियरन्स दिवपा जायना ही सगळी टॅक्निकली तेणें पळय डिटेलान सांगिल्लें तुमकां एका लागून हे परमिशन दिले ते टोटली डिसिप्लीन आतां रिवोक करूंक जाय हे डिमांड आमकां रिवोक करूंक जाय आनी आमगे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान पळय डिनाय केला की परमिशन दिलें ना म्हूण तेणें हे सारकें पळोवन घेवचें आनी कोणें ताका तर खबर ना जाल्यार कोण ऑफिसर ते सायन करून दिले तेजेर FIR करपाचें इतलो आमचो डिमांड देव बरें करूं My name is Jacqueline Fernandez, a resident of Old Goa. Many people have spoken many things. All my colleagues have spoken a lot of things. My only suggestion is why Old Goa is being targeted for these farmhouses. We remember from our childhood, Old Goa is a place of sanctity. Why corrupt this place? There are many places, and why the outsiders are coming to Goa, especially Old Goa, to build these farmhouses? And why is the government giving permission to such farmhouses? These farmhouses are not in such places. There are many other places, many other villages, or many other things. We, as Old Goa residents, have to be united to stop all these things. So my humble request to the DCP Minister is, please revoke this. And earlier we had given in 2024, we had given around 35,000 petitions that we don't want these farmhouses. And then it was silent. Now again it has cropped up. So we want the DCP Minister, please look into it and revoke this, because it has, the permission is until 2027. So we don't want this permission to be granted. Please revoke it. Thank you. I just add one thing. The address of all the three farmhouses is the same, but there are two applicants. For the plot number 1, the applicant is Subhash Chandra Mala, NS Subhash Chandra. And for plot number 2, the applicant is Mrs. Chandra Lekha Bhamre for plot number 2 and 3. But the address is the same. दोघांचे address same आहे.
and the same construction plan, all three. So, तीनच plan दाखवता तुमका. It's all identical. All three plans are identical. All आणि no, just see, okay. Fruit stove with the toilet, then manual stove with the toilet. Check all this. And all three are, all three are identical. Three identical. And Sokoiland railway hoita. And the Sokoili property has been acquired by the Konkan Railway. No, by the architect. तेजो सिग्नेटरी कोण हा तेंचो ऑफिसर कोण हा सिग्नेटरी कोणाचो तेंचो TCP तो अशोक कुमार. अशोक केन्ना एप्रुवल मेळ्ळा ते 24. Yeah. Then, so, but the dates are different. आनी तुमकां केन्ना कळ्ळें कोणा पुन्हा पहिले 24 ऑब्जेक्शन हाडलेले पुढे आता परत काम चालू केलं ना. Activities start. आता परत त्यांनी ओल्ड कॅन लिटरची टँक काय केला दुरीक मोडला. के अशोक कुमार. हेल्थाची जाय हेल्थाचो पळय डॉक्टर मागीर आणि दिस वॉज इन्वॉल्ड टू द पंचायत इन 2024. पंचायत एप्रुवल No, see, पंचायत किती सांगलं पंचायतीन ऑन दिस व्हिडिओ विकतात. आम्ही RTI मारली पंचायतीन पण त्यांनी नो डॉक्युमेंट फाउंड मध्ये व्हॉट ॲक्शन ऑर एनी लेटर between issued between the panchayat and the farmhouse owner. No such document found. PI1 replied, which shows that the panchayat is silent. And just when panchayat silent data, then there is a deep clause within 30 days. The informed that the file is must. पण ते किती असं पण टेक्निकल ऑर्डर इज अ फ्रॉडिनंट. पण आमकडे पंचायतीक इन्व्हर्ट केल्ले आहा ऑल थ्री बाय इन्व्हर्ट इन 24. तुमचे ऑब्जेक्शन 2024 गेलेले हेजेर तुमकडे तेजी आहा कॉपी कित्याक लागून 2024 ग्लॅनान घालेले फादर आल्फ्रेडीने घालेले आनी त्या टायमार तेणी JCB भितर येयलेली सो त्या टायमार तुमकां खबर आसलेली काय मेधा सरपंच मेधा मेधा बरवतकर आमी सांगला आमकां कांय येवंक ना म्हणून जाल्यार हे कितें तेजेर मातशें क्लॅरिफाय तिनूय दाखोवन फायदे. ओके ओके थँक्यू. मिनिस्टर आतां TCP मिनिस्टर कहो म्हणटा तर खंयच्या बेजाचेर म्हणटा की इश्यू करूंक ना म्हणून कितें TCP मिनिस्टर तुमकां तुमी दाखयता पळय तेजेर तुमचेर कंप्लेन करता कंप्लेन रिस्पॉन्स सोशल मिडियार कितें घातला नको. आणि तो कितें म्हणटा तो पेडणेकार वी डोंट हॅव एनी ऑफिसर बाय द नेम ऑफ पेडणेकार. ही नेवर सेम ओल्ड गोवा कमिटी आमी सांगला आनी कोण तुज्या ओपिनियन जातले ते आनी कोणाचें ओपिनियन वी हॅव नॉट सेड एनीथिंग. ओके फुडलो कितें मूव कितें जाता मूव आमकां हे Request रिवोक revoke it. वी वॉन्ट इट टू बी रिवोक. इफ नॉट Technical. If not, then there are so many ways. Okay. Of course, there are so many avenues. थँक्यू Thank you. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.